معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا يا اخت فاطمة. السلام عليكم. عامل ايه يا شيخ امين؟ اهلا يا فاطمة، ازيك؟ احنا دلوقتي حسني مبارك كان الاول كان بيعاملنا وحش، احنا دلوقتي احنا اللي هنعامله وحش وهنروح له السجن وهنضربه بالجزمة كمان. هو كان بيعاملنا وحش، احنا نعامله وحش زي ما هو كان بيعاملنا، احنا نعامله. دلوقتي البيوت بتاعته احلى من بيوتنا، دلوقتي الفلوس اللي هم كانوا سارقينها دلوقتي، طب هم بيعاملونا ليه كده يعني؟ عشان هم ظلموا. عشان هم ظلمونا، احنا نظلموا زي ما هم ظلمونا. ما احنا لو خدنا حاجتهم، مش احنا يعني الحكومة الطيبة اللي جاية، لو خدت الاموال دي واديتها للشعب مرة تانية مش هتبقى ظلم. يبقى هم ظلمونا، بس احنا لو خدناها مرة تانية واديناها للفقراء والمساكين مش هنبقى ظلمناهم، لا، ده جزاؤهم السليم يعني.